अस्सलाम वालेकुम, चावा तूती। आज के वीडियो में हम इटालियन अल्फाज सीखेंगे और उनको उर्दू में तर्जमा करेंगे। अगर आप इटालियन ज़ुबान सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीमो ए वेर्बो cercare। cercare का मतलब है तलाश करना या ढूंढना। io cerco, मैं तलाश करता हूँ। tu cerchi, तुम तलाश करते हो। lui lei cerca, वो तलाश करता है या वो तलाश करती है। noi cerchiamo, हम तलाश करते हैं। voi cercate, आप तलाश करते हो। loro cercano, वो तलाश करते हैं। हम इनकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। io cerco il mio telefono, मैं अपना फ़ोन तलाश कर रहा हूँ। tu cerchi le chiavi, तुम चाबियाँ तलाश कर रहे हो। lui cerca un lavoro, वो नौकरी तलाश कर रहा है। अगला है verbo guidare। guidare का मतलब है गाड़ी चलाना। io guido, मैं गाड़ी चलाता हूँ। tu guidi, तुम गाड़ी चलाते हो। lui o lei guida, वो गाड़ी चलाती है या वो गाड़ी चलाता है। noi guidiamo, हम गाड़ी चलाते हैं। voi guidate, आप गाड़ी चलाते हो। loro guidano, वो गाड़ी चलाते हैं। अब हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। io guido la macchina ogni giorno, io guido la macchina ogni giorno, मैं हर रोज़ गाड़ी चलाता हूँ। tu guidi troppo velocemente, tu guidi troppo velocemente, तुम बहुत तेज़ से गाड़ी चलाते हो। lui guida il camion, वो ट्रक चलाता है। अगला है verbo imparare। imparare का मतलब है सीखना। io imparo, मैं सीखता हूँ। tu impari, तुम सीखते हो। lui o lei impara, वो सीखता है या वो सीखती है। noi impariamo, हम सीखते हैं। voi imparate, आप सीखते हो। loro imparano, वो सीखते हैं। अब हम इनकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। io imparo italiano, मैं इटालियन सीख रहा हूँ। lei impara a cucinare, वो खाना पकाना सीख रही है। noi impariamo insieme, हम इकट्ठे सीख रहे हैं। अगला है verbo mangiare। mangiare का मतलब है खाना। io mangio, मैं खाता हूँ। tu mangi, तुम खाते हो। lui o lei mangia, वो खाता है या वो खाती है। noi mangiamo, हम खाते हैं। voi mangiate, आप खाते हो। loro mangiano, वो खाते हैं। अब हम इनकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। voi mangiate sempre a casa, voi mangiate sempre a casa, आप हमेशा घर में खाते हैं। loro mangiano al ristorante, loro mangiano al ristorante, वो रेस्टोरेंट में खाते हैं। tu mangi troppo cioccolata, तुम बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हो। अगला है verbo portare। portare का मतलब है लाना। io porto, मैं लाता हूँ। tu porti, तुम लाते हो। lui o lei porta, वो लाता है या वो लाती है। noi portiamo, हम लाते हैं। voi portate, आप लाते हो। loro portano, वो लाते हैं। अब हम इनकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। io porto l'acqua, मैं पानी लाता हूँ। tu porti il cibo, तुम खाना लाते हो। lui porta i documenti, वो डॉक्यूमेंट्स लाता है। अगला है verbo ridere। ridere का मतलब है हंसना।
io rido میں ہنستا ہوں. tu ridi تم ہنستے ہو. lui o lei ride وہ ہنستا ہے یا وہ ہنستی ہے. noi ridiamo ہم ہنستے ہیں. voi ridete آپ ہنستے ہو. loro ridono وہ ہنستے ہیں. اب ہم ان کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. io rido alle battute. io rido alle battute میں لطیفوں پر ہنستا ہوں. tu ridi forte تم بہت زور سے ہنستے ہو. lui ride sempre وہ ہمیشہ ہنستا ہے. اگلا ہے verbo scrivere. scrivere کا مطلب ہے لکھنا. io scrivo میں لکھتا ہوں. tu scrivi تم لکھتے ہو. lui o lei scrive وہ لکھتا ہے یا وہ لکھتی ہے. noi scriviamo ہم لکھتے ہیں. voi scrivete آپ لکھتے ہو. loro scrivono وہ لکھتے ہیں. اب ہم ان کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. io scrivo poesie میں شاعری لکھتا ہوں. tu scrivi ogni giorno تم ہر روز لکھتے ہو. lei scrive un diario وہ ایک ڈائری لکھتی ہے. اگلا ہے verbo chiedere. chiedere کا مطلب ہے پوچھنا. io chiedo میں پوچھتا ہوں. tu chiedi تم پوچھتے ہو. lui o lei chiede وہ پوچھتا ہے یا وہ پوچھتی ہے. noi chiediamo ہم پوچھتے ہیں. voi chiedete آپ پوچھتے ہو. loro chiedono وہ پوچھتے ہیں. اب ہم ان کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. io chiedo informazioni میں معلومات پوچھتا ہوں. tu chiedi aiuto تم مدد مانگتے ہو. lui chiede permesso وہ اجازت مانگتا ہے. اگلا ہے verbo dormire. dormire کا مطلب ہے سونا. io dormo میں سوتا ہوں. tu dormi تم سوتے ہو. lui o lei dorme وہ سوتا ہے یا وہ سوتی ہے. noi dormiamo ہم سوتے ہیں. voi dormite آپ سوتے ہو. loro dormono وہ سوتے ہیں. اب ہم ان کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. io dormo bene میں اچھا سوتا ہوں. tu dormi presto تم جلدی سوتے ہو. lui dorme profondamente وہ گہری نیند سوتا ہے. اگلا ہے verbo giocare. giocare کا مطلب ہے کھیلنا. io gioco میں کھیلتا ہوں. tu giochi تم کھیلتے ہو. lui o lei gioca وہ کھیلتا ہے یا وہ کھیلتی ہے. noi giochiamo ہم کھیلتے ہیں. voi giocate آپ کھیلتے ہو. loro giocano وہ کھیلتے ہیں. اب ہم ان کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. io gioco a calcio میں فٹ بال کھیلتا ہوں. tu giochi a tennis تم ٹینس کھیلتے ہو. lui gioca con i bambini وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے. the next verb is lavare. lavare کا مطلب ہے دھونا. io lavo میں واش کرتا ہوں. tu lavi تم واش کرتے ہو. lui o lei lava وہ واش کرتا ہے. noi laviamo ہم واش کرتے ہیں. voi lavate آپ واش کرتے ہو. loro lavano وہ واش کرتے ہیں. اب ہم ان کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. io lavo i piatti میں برتن دھوتا ہوں. tu lavi i vestiti تم کپڑے دھوتے ہو. lei lava la macchina وہ گاڑی دھوتی ہے. اگلا ہے verbo usare. usare کا مطلب ہے استعمال کرنا. io uso
میں استعمال کرتا ہوں. تو اوزی تم استعمال کرتے ہو. لوئی اولی اوزا وہ استعمال کرتا ہے یا وہ استعمال کرتی ہے. نوئی اوزیامو ہم استعمال کرتے ہیں. ووئی اوزاتے آپ استعمال کرتے ہو. لورو اوزانو وہ استعمال کرتے ہیں. اب ہم ان کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. Io uso il computer میں کمپیوٹر استعمال کرتا ہوں. Tu usi il telefono تم فون استعمال کرتے ہو. Lui usa il martello وہ ہتھوڑا استعمال کرتا ہے. امید ہے کہ آپ نے یہ نئے وربس اور ان کے اردو میں ترجمے سیکھے ہوں گے. اگر آپ کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.